hvala. Jedi, Čast. kako se reče? Mačko? Zdaj se vidite po 3 mesecih urejene, skockane, skujšane. Kakšen je ta pogled zdaj? To je kar šoko. Idi slovaje, takih. Noro. Kjera številka hlač je to? Ne vem, Evo. malo manjša, ko zbliža. Wow. Istok strajca je koliko L. El. Moraš uriti. In stoji, nič napeto, nič ne veže. To je noro. Gospod. Gospod. Res bil kuhar, res gospod. Ne moram sploh opisati, cel cajt se že gledamo v teh trenerkah, pol pa od enkrat, vsi nekako zrihtani, sploh pa Istok z uno strajco, reklicom. Je čist druga oseba, po moje, da ga na cesti sploh ne bi prepoznal, ker je res, pač obleka res naredi človeka. Super ste vsi. Si nore. Gledaj, daj se To je to. Piknice na zadnji nost. Jos. Koliko je pa številka? Daj še obrat nared, no, da te Dajva. vidimo. Čakaj, O, kakva Številka punca. 38. Kaj pa to? Kaj pa to? Ko stopimo notri in vidimo Indiro v prijetnem krilcu, usnjenem lepo. Stari, kjera muca, ne? Res se je zrihtala, ona pa res ima zdaj postavo idealno. Mislim, to je bejba, ali da padeš dol. Moram vam povedati, da je ta pogled na vas osupljiv. Ko smo začeli s prvo sezono The Biggest Loser Slovenija, sem se najbolj bala, kakšni bodo na koncu vaši rezultati. A boste zmogli, a boste obupali, a boste dali vse od sebe, ali boste na ene navadne jokice, ki boste po enem tednu šli domov. Niste šli domov, prilezli ste do finala in jaz sem mega ponosna na vas. Bravo.